Aba hamairi 17 aho aba traffic batire byoma byabo okuchendeza speed no kwenda kuchendeza za butandu ahanguto. Aba bariho nibagira ngo ubutandeji yabo bwanyuma ya motoka ya Subaru okubaruko mpira etyo ekatomerana Tausi eyabaneruga speed ya mani 5 n'edakika 10 Tausi yanerga Mbarara neza kampala Subaru yanarga kampala na Mbarara Subaru yarga priya yataho Tausi yagitera we driver tiyatonda yakarba abanda baba Tausi bona baguma bahuriye tini watunga damage ngeza kwenda kumusara konko buremeze ukanga bwo kujya ngo yayagiye mu kapembeni yagwa konka tini abatunga damage mu Tausi wa Subaru no yari yo munshobi banyetegereza ngo Subaru yari yasumu ati kuyabara kompira ataremerero mtetemese muzanose ayikanga yashira umukono ogwa Tausi kwa Tausi agitere karakapo nawe sharentu Uriyo mgambirizi wa polisi habo changa HR Samson Kasasira yahamya butandeji kandi yahamya okupolisi riyo necondoza ahacarugiriraho butandeji Elizoba twaregistaringa butandu muhanda ogwa Mbarara Masaka highway kandi tukamanyire icyageraho akayonjaka konka kakari hagati ya Baasi ya Tausi n'imotoka ikika cya Subaru kutonoza kukiriyo kugenda mesho birabintu byatamuteja kubantu bamanyisa Owabanavuga Subaru nagamba kuba yafeeraho kandi ori manager wa Tausi tihine ekiyagamba ahabutandeji amakuraga gasha kwa Job Kato ahabwa Sky TV